Assalomu alaykum hurmatli o'qirmanlar. Öz atalarımızdı anıqtab, taqtab bilübüz zarıl. İlgeri bizden Jergetal jana Lax ölönünü gıdışat uruğu kelgen. Boson uruğusu ağası bolup al Laxşıga kelgen ekin. Jergetal Koşoy kıştaqtarına, oşol Jergetal'ın mayda kıştaqtarına kesek, jokesek, aqtaşı uruğları kelişken. Bizim babamız Moldomirim, inisi Çoğmirim. Ataları kim ekenini yaxşı bilbeybiz. Birok Şamirek, Momun, Çoğkol, jana başka babalarının atını atagan ele aksakallar. Atam Usta Şerafidin, çoğ atam Usta Pirvi, Murzabek Eşta, Boron Cezdeler, Minbeyekeler menen jayloğdu. Men student vaqta. Kaşkasu jayloğusunda bizim boz uyda bir ay жүрüp aksakallardan tarixini жазған elem. Men student elem oşol vaqta. 73-74 yıl. Moldomirimden 3 balası bolğon deytir. Qazike Sarık Tas. Çoğmirimden Çoğuktor. Alar Mök, Minbulaq, Qoştegirmen, Sarıtala, Alayda, Cekendi, Mukurda, Alaydı Mukuru, Ulu Karamık, Kiçi Karamık, Sarıoy, Açıqalma деген kıştaqlarga tarqaşkan. Şamirektin Qarol döbösü Açıqalmada. Şamirektin ötegi Kumda. Şamirektin Keçüsü деген kızıl sudu qaysı жерден tesken eken. Menimçe nemede Açıqalmada je bolboso nemede Kaşatın nemesi bolğon. O Жалгыз Терек деген жерде. Moldomirim oşol жерде Жалгыз Терек деген Карасайдын этеги болған. Ошол жерде ал кишинин жайлоосу болгон, кыштоосу болгон. Ал эми Молдомиримдин баласы Казыкеден Жараш, Өгөн, Жаныке дешет аксакалдар эми. Жараштан кыйды менен калмактар. Алар өздөрү билет калган немелерини, ата бабаларыны. Өгөндөн Элчи би менен Төмөнкү. Алар Өгөн балдары деп bir top болған. Elçi biden balası Kuday Vakti, ikincisi Maman, üçüncüsü Kojon, dördüncüsü Kojonazar, beşincisi Nurali Bi. Ana emi Kuday Vakti baydın baldarıdan birincisi Abdillah Bay, ikincisi Artık Bi, üçüncüsü Aşırbay, dördüncüsü Cüsup, Ölves Cüsup dev atarkananı. Beşincisi Akkulu, altıncısı Karakulu, жетінші Жарманбет, onun кейін Пасманбет, анан кичиктери табалы болгон. Пасманбеттен кейін дагы bir бала тапкан. Бул Кудай Бактынын 5 катыныдан болгон булар бардыгы. Ана эми Абдиллабайдан чоңу баласы Жамаат Халпа деген бол. Ал киши үйлөнүп өтүп кеткен, бала жок. Андан кийин Уста Пирби, чоң атабыз. Уста Пирбиден кийин Сайфидин, Фархидин, Нуридин, Атабай,